za Amerika ahaberaga inama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Iki gihe perezida wa Congo Antoine Tshisekedi yahuye n'ubundi na perezida w'u Rwanda nyakubahwa perezida Paul Kagame. Ibihe byiza bakunzi ba Biza TV Rwanda, reka tubifurize ibihe byiza mwese aho muri hose. Ibyo mukora byose turabifuriza kugira ngo mugire ishya n'ihirwe mu makuru atandukanye bagenda avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, yabivuga ndetse n'ibyandika cyangwa se n'ibigaragaza amashusho. Nuko hari imvugo zagiye zicaracara zavuzwe n'umukuru w'igihugu perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho yigeze kuba yatumikira perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi agasaba ko M23 kuva mu gace ka Bunagana. Ni inkuru yavuzwe ejo ubwo yari kuganira n'itangazamakuru, yagize ikiganiro kirekire cyamaze hafi amasaha abiri. Yabajwe ibibazo byinshi cyane bitandukanye, yaba iby'iterambere ry'igihugu, yaba ibijyanye n'umutekano w'igihugu, avazwa kandi ku bijyanye n'abimuka cyangwa se kwimura abaturage babakura ahaba habashira mu byago, cyane cyane bareba batuye mu manegeka. Ni byinshi yagiye asubiza, gusa mu nkuru yagiye asohora, reka tugaruke kuri iyi nkuru. Umunsi perezida Paul Kagame atumikira Felix Antoine Tshisekedi agasaba ko M23 kuva mu gace ka Bunagana. Ni intambara rero imaze igihe kinini cyane, si y'aka kanya, kuko M23 yagivugwa mu bikorwa bitandukanye byo kurwanya Repubulika ya Congo, bitewe nuko ibiharanira amahoro n'ukwishyira ukwizana kw'abaturage ba Congo, cyane cyane bamwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ubwo harimo abanyamurenge muri rusange. Ibi rero Repubulika ya Demokarasi ya Congo ntabwo ibikozwa kuba yakumvikana na M23, ntabwo ibikozwa kandi kuba yahagarika gutera inkunga umutwe wa FDLR uko bigenda bivugwa. Iyi kandi rero M23 ikomeza gushinjwa gukorana n'u Rwanda, yamaze leta y'u Rwanda yivuga ko ibyo bintu itazi naho biva nta na gato, ko iyo iba ari abanyarwanda cyangwa se leta y'u Rwanda iba ibafasha kuba yafasha M23 bitaba bimeze gutya, ahubwo byakaba byararangiye. Ni ibingibi rero bikomeze kuba bikurura mwuka utari mwiza hano mu karere k'Ibiyaga. Perezida Paul Kagame rero avuga ko n'ubundi M23 niyo wayikura muri Congo n'ubundi umutekano utakomeza kuburayo, kuko ikibazo si u Rwanda, ikibazo si abanyarwanda cyangwa se perezida Paul Kagame, ahubwo ikibazo n'abadashaka kumvikana nabo baharanira amahoro no kwishyira ukwizana kw'abaturage ba Repubulika Demokarasi ya Congo. Nitwa Eric Nshimiyimana, aho iyi ni Biza TV Rwanda, muri kumwe ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, byose n'ahandi wabisanga atari kuri Biza TV Rwanda. Wowe ukomeza ukore subscribe, ukoreshe kubiganira tukugezaho bya buri munsi. Perezida rero Paul Kagame yatangaje ko yigeze gutumwa na perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo gusaba inyeshyamba za M23 kuva mu mujyi wa Bunagana zigenzura. Yaramutumikiye kandi undi bikarangira atubahirije ibyo yari yemeye kuba yakorera M23 igihe yahagarika imirwano. Byabaye rero muri Nzeri mwaka wa 2022 ubwo perezida Kagame na Tshisekedi bahura perezida na Emmanuel Macron w'Ubufaransa i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahaberaga inama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Iki gihe perezida wa Congo Antoine Tshisekedi yahuye n'ubundi na perezida w'u Rwanda nyakubahwa perezida Paul Kagame, banahura kandi n'uyu perezida Emmanuel Macron, uyu nawe ukunze kuvugwa cyane mu guharanira no gushyira inyungu za Congo imbere. Perezida Kagame rero mu kiganiro n'abanyamakuru yakomeje kukuba amaze igihe yitabira ibiganiro bitandukanye bigamije gukemura ikibazo cy'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Congo, ariko ntihagire igerwaho habe na gato.
avuga kandi amaze kurambirwa gukora ingendo zitagira icyo zitanga buri munsi, ngo ejo nagiye Kenya, ejo nagiye i Rwanda, nyamaza nta kivaho. Ni nyuma rero y'uko ku wa 15 Ukuboza yagombaga guhurira na Tshisekedi i Rwanda, gusa inama bagombaga guhuriramo iza gusubirwa ku munota wa nyuma. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero nyakubahwa Paul Kagame yavuze ko ntawa gakwiye kwibaza impamvu atagiye i Rwanda, kuko inshuro zose yagiye ajyayo nta kigeze kigerwaho, yaba umutekano wo mu karere, yaba n'ibibazo bivugwa muri Kongo, nta na kimwe kigeze kigerwa. Akomeza agira ati niba ntaragiye i Rwanda ikindi gihe nagiye byagenze gute? Mu by'ukuri byageze aho numva ndambiwe ingendo za buri munsi. Twagiye tugira inama i Nairobi buri gihe nkazitabira, tukazigira i Rwanda nabwo nkazitabira, aho kandi ariho hose haberaga inama z'uko iki kibazo cyakemuka. Buri gihe u Rwanda rwabaga rwitabiriye. N'uyu munsi tuvugana, icy'ingenzi suko ikibazo cyakemuka, icy'ingenzi ni ukugaragara cyangwa se nuko cyagaragara kikarangira. Nubu ufotorwa gusa hanyuma ukavuga uti nari ndi Rwanda. Muri make ni ukujya kwifotoza bakagaragaza amafoto ko yitabiriye ubutumwa bw'u Rwanda, nyamaza nta kirimo, ntacyo nawe aba yakuyemo. Perezida Kagame rero yavuze ko yamaze kubona ko kuba yajya i Rwanda cyangwa se ntajyeyo byose ari kimwe, kuko bidakemura ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo, cyane cyane ikibazo kiri hagati ya M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Yavuze ko kandi igitangaje ari uko nyuma yo kunanirwa gukemura impamvu cyangwa se impamvu muzi z'ikibazo cya M23 na RDC, n'ibihugu bishyikiye baza babwira u Rwanda ko rufite ijambo kuri M23. Bati nimwe mutera inkunga M23, nimwe muyifasha, nimwe mujye kurwana na kuyifasha kujya mu rwanye igisirikare cya Kongo FARDC. Nyamara nibumva umuzi w'ikibazo aho kugira ngo bakemure ikibazo, aho ugasanga bari muri ibyo ngibyo gusa. Perezida Kagame avuga ko akenshi akunze kubaza abamubwira ko u Rwanda rufite ijambo kuri M23. Butuma kandi abahereza ziriya nyeshyamba bakababwira ko yazibwira guhagarika imirwano. Umukuru w'igihugu yavuze ko kandi ibi ari nabyo Tshisekedi yamutumye ubwo bahuriraga i New York, ndetse kandi yaza ko umutumikira, gusa birangira aho gukemura ikibazo cya M23 yasabaga kuva mu mujyi wa Bunagana, birangira ahisemo kuyikazaho ibitero bashaka kwica. Yagize ati byarabaye ubwo nahuriraga na Perezida Felix Antoine Tshisekedi i New York mu gihe cy'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Twari kumwe na Perezida Macron Emmanuel w'Ufaransa. Icyo gihe kandi barimo bambwira bati turakwinginze genda uhe aba bantu ubutumwa, ubabwire aba bantu bave i Bunagana, nibitaba ibyo imirwano irakomeza. Narababwiye nti nta kibazo, ndi butange ubutumwa bwanyu kubwo kububaha bayobozi. Ni ariko se nimbabwira kuva i Bunagana bagatakara, bari bujye hehe? Icya kabiri, niba hava se murakemura ikibazo barwanira? Icyakora naragarutse nohereza ubutumwa, nohereje abantu bo mu butasi bampera ubutumwa, ndababwira ni kubwo gukuma cyangwa se cyo bita gukumakuma, ndetse kubwo gukuma amahoro nimuve i Bunagana nk'ikimenyetso cy'uko mushyize imbere amahoro. Perezida Kagame rero avuga ko M23 yemeye ibyo gusiba cyangwa se akaba yayisabaga, gusa ubwo M23 yari itangiye kwisuganya iva muri uriya mujyi uherereye ku mupaka w'u Rwanda aho mu Uganda ndetse na RDC, byarangiye ingabo za Kongo ziyiteye, ndetse kandi haba imirwano ikomeye cyane. Nyamaza bo bari bemeye gushira intwaro hasi
bakemera ikijyanye n'amahoro no kuganira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko kandi yahise ahamagara Tshisekedi na Macron ababwira ko bamubeshye kuko ibyo yabasabye cyangwa se bari bamwemereye bitabaye. Imirwano kandi irakomeje aho M23 ikomeje kuba yakataka Kongo cyane mu gufata uduce n'udusisiro twa Bunagana n'ubundi ndetse na Masisi, umujyi hariya ukomeye cyane mu bijyanye n'ubucuruzi. Yunzemo kandi kuva icyo gihe ingabo za leta ya Kongo zigaba bitero kuri M23 inyeshyamba kandi zazikubita leta ya Kongo ndetse n'abayishyigikiye bakavuza induru yuko M23 yayishe agahenge yahawe cyangwa se bagiranye hariya i Rwanda muri rusange. Ibi rero nibyo bikomeze kugenda bigaragara uburyo ki M23 kugira ngo uzabone ko umuntu ushobora kuzagabanuka bizagorana. Nitwa Eric Nshimiyimana, nari ngiye guza nawe ubutaha.